Maite mba'éichapa Guido Fleita chéra apembejýma YouTube katu hag̃uáicha repytyvõ Guarani ñe'ẽsapópe. Aníke interesarái eheja neñe'ẽreve emoneĩ che rembiapo ha ehejaséramo eheja ne remimo'ã. Upéicharamo ñañepyrũ. Ñe'ẽsa'apo irundyha. Haipyvo karai ñe'ẽmegua. Individuos preguntándose si en la facultad se utilizan bolígrafos, marcadores, reglas y borrador. Es aparentemente una pregunta tonta, pero al final es una pregunta. Tembiapo mokõiháme he'i jahekáta ñe'ẽ hasyvéva ko haipy apytépe. Upéicharamo ñe'ẽ hasyvéva térã ikatúva hasyve noñeikũmbyporãi ha'ehína individuos, facultad, bolígrafos ha marcadores. Umíva isa'yhuvevoi tembiapo mbohapyha pe he'i jahekáta ñe'ẽ he'isejojáva térã he'iséva. Ápehína ikatukuaa ahai he'iséva térã he'isejojáva. He'iséva hína ha'e significado ha he'isejojáva ha'e sinónimos. Upéicharamo ñe'ẽ hasyva apytépe jaguereko individuo, facultad, marcadores, bolígrafo. Ha individuo ykére jaguerekohína he'isejojáva. Upévare he'i persona, tipo, fulano, socio, cristiano, sujeto, prójimo. Uperire jaguereko facultad ha facultad ykére oĩhína he'iséva oñeikũmby porãve hag̃ua ha he'i institución destinada a la enseñanza superior, edificio donde se halla la institución. Ivýpe jaguereko marcadores ha'ejykére peteĩ he'isejojáva ha'e señalador. Ivýpe jaguereko bolígrafos ha ijykére jaguerekónte avei he'isejojáva lapicero, virome ha pluma. Ápeniko hína ikatukuaa hasy térã ikatukuaa oñeikũmbypya'e. Ikatukuaa oĩ ñe'ẽ oguerekóva ojehai hag̃ua ijykére he'isejojáva. Katu ikatukuaa ojehai ijykére he'iséva ha mba'éicha jaikuaáta jaháitapa he'iséva térã he'isejojáva. Ha péva ndahasyete péaniko pe jahekávo pe ñandutivevéppe ñane pumbyrý popeguápe térã papapykua ryrýpe jahechátavoi oguerekópa térã ndoguerekói he'isejojáva. Oguerekóramo jahai he'isejojáva ha ndoguerekóiramo upéicharõ jahekáta he'iséva. Ha marã ñamba'apo péicha jajapóvo ñe'ẽasaniko ñande jaiporu hetaiterei ñe'ẽ ha tekotevẽ jaikuaamimi opaite ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha jahesa'ỹjo ha jahecha ikatútapa jaiporu ñe'ẽasa apópe ha ndajaiporúiramo iporãnte avei jaikuaa ha ñaikũmby. Tembiapo irundyhápe jaguereko jahaijeýta karai ñe'ẽme ambueháicha pévapa mba'e he'isehína. Ñepyrũrãme jaguereko pe ojehaivavoíhina karai ñe'ẽme ha ivýpe jaguerekojeýnte avei pe haipy karai ñe'ẽme katu ñamoambue'imi ndahasyveiháicha térã hasy'ỹveháicha ha upéicharamo opyta péicha. Las personas hacen preguntas como si en las instituciones de enseñanza superior también se usa bolígrafos, marcadores, reglas y borrador. No deberían de hacer esas preguntas, pero lo hacen. Ha yvatépe pe ñande haipyvote jaguerekohína individuos preguntándose si en la facultad se utiliza bolígrafos, marcadores, reglas y borrador. Es aparentemente una pregunta tonta, pero al final es una pregunta. Hi'ã chéve térã che ahechahaicha ñande haipytee ndaha'éi hasytereíva
Katu upéicha nde avei amboiere térã ahai ambueicha ambueháicha karai ñe'ẽme jeývo katu ikatuguápe japo terekatu'ána ha'ãniri ha ajapónteko ko tembiapo ñe'ẽkurumimíre hag̃ua tembiapo pohápe jaguereko jahecháta mba'éichapa ñambojere guaraníme ikatuguáhína kóvako ñande haipytee ko oĩva ñepyrũrãitépe ndaha'éiko hasatereíva katu ápengo peẽ pehechakuaahína mba'éichapa ikatukuaa oñembojere térã ojejapo ñe'ẽasa ko'ãvagui ajépa ha pehechaháicha ndaha'éi ojojoguaitereíva katu chehína opavave opajave ha'eháicha pévahína che aikuaaháicha ambojere che aikuaaháicha ambohasa guarani ñe'ẽme katu peẽ pehecharõ ikatu ha pembohasa ambueicha pejapo ápe ñande ñamba'apóntehína jajapónte apomeme ikatu hag̃uáicha jaikuaa mba'éichapa ikatukuaa ñamoñe'ẽasa térã ñambojere guarani ñe'ẽme karai ñe'ẽgui ha péicha opyta yvy peve jaguereko guarani ñe'ẽme ha amoñe'ẽta peẽme he'i yvyporakuéra oporandu mbo'ehaovusúpepa ojeporu haiha sa'ỹra haimbyha térã mbogueha añetehápe ndaikuaái mba'érepa oporandu ha katu ha'énte avei porandu péichahína peche ikatuháicha ambojere ambohasa guarani ñe'ẽme néi pepeve og̃uahẽ ñande rembiapo hi'ãiténte chéve penipytyvõ ha peguerekuéra moporandu pehaínte chéve che ikatu marandu peipotáramo ambohasa peẽme ñandutiveve rupive jaiporúvo ñe'ẽveve pehaínte chéve temimo'ã ojehaihápe ha peje chéve Guido embohasamína chéve ñe'ẽveve rupive ha ambohasáta peẽme apañuãi'ỹre néi tapehasa porãite ha aguyjépe mañare che rembiapo.